Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas mnogo posla. Mercedes je dole, sređen. Ovdje sam počeo da prepakujem led bar. I danas ću da krenem sa izolacijom unutra. Morao sam da dodam šipkice da bih... Mali tehnički problemi. Spakovao sam cevkice koje idu ovdje između. Ovdje idu cevke i šrafe se da bi moglo da stane led bar ovdje. Baš ispod, znači tačno staje u meru. I farbao sam ove metalne, zapravo imao sam šrafove koji su rust free i matice, ali sam ih farbao u crno, a ovi su gvozdeni, tako da sam ih farbao isto. Danas namještam tablicu, danas krećem da vozim 190, tako da ću da vidim, mislim da sam naštelovao, treba da se došteluje sigurno karburator, ali naštelovao sam onaj Lair gas. To ću da snimim malo kasnije i imam još milion stvari. Trebam da promenim volan na 190, treba da krenem sa izolacijom u 240 GD i treba da odradim izolaciju gore ovdje isto. Tako da ostanite uz video, lajkujte ovaj video, subscribeujte se, podržite nekim komentarom, pa se vidimo u nastavku. Uj! Evo, čistio sam unutra, namazao antirust i sad ide izolacija. U međuvremenu prednju tablicu ću da zalepim samo čičak trakom gore i dole, jer nemam bolju mogućnost. Ona ide ovdje. A zadnju tablicu, evo, obeležio sam, uzeo sam mustru ovime odavde. Šrafovi su M5. I obeležio sam na tablici. I sad ću da uzmem da izbušim to samo. Aha. Опа, новые номера. Aha. Ой-ой-ой-ой. Ne znam sad kako bi ovo trebalo, ali ja bi to zalepio ovako.
Idemo dalje. Tablica napred. Ne sviđaju mi se šrafovi pozadi, ali rešit ću to. Tablica pozadi. Evo me na krovu. Ovdje ide mala. Ja mislim ovako. Ne može da ide tako, ide ovako. Ovako. Pa onda ide velika. Ja mislim ovako. Ovako. Sve u knap. I onda ide ova. Ovamo samo ću da vidim kako, nisam siguran. Mislim da i ona ide ovako. Konačno. Ovako to izgleda na kraju. Sad ću da siđem dole da snimim malo bolje. Ali evo ga, jedno svetlo, drugo svetlo. Evo ga namešteno. Još jednu stvar. Da ugradim nitro u kola. Sad je leglo kako treba. Bum. Bravo. Danas je konačno došao dan da nastavim sa izolacijom. Sve je prazno, očišćeno. I krećemo, ide izolacija ovdje. Zapravo prvo ću da krenem ovdje. Između gdje je najuže i onda ću posle da završim taj prednji deo. Jer mislim da su ova izolacija što sam uzeo je 46 x 82. Tako da idem dokle ide, pa ću posle da dodam još tamo. Moram da smislim samo kako ću i šta ću. Evo ga napredak. Znači zalepio sam dve. Sad lepim još dve. Znači ovako tu. I ova ide. Ja mislim ovako. Tu. I imam posle još tamo i tamo. I onda ću da vidim ovdje, moram da opsečem tu sredinu, da odvojim. I tamo imam ivice. Znači idu još dve, pa da popunim sredinu. I onda desno i levo. I u principu završio sam taj zadnji deo. Posle mi fali samo još ovdje. Tu taj deo i ovaj deo ovdje. I u principu to je to. Onda ide, zapravo danas ću ja mislim da završim patos. I onda ide izolacija tu i posle se pravi se namještaj zapravo. Odnosno ovdje ide komoda, ovdje ide krevet, frižider i tako to. Lajkujte video, zapratite kanal, šerujte sa prijateljima i vidimo se.
Evo ga, izolacija je završena. Dodao sam ovdje dodatnu izolaciju u ovim prazninama. I sada krećemo sa podom. Ovo je prva. Sad ide cela, pa ide ovdje cela pa kraća, pa cela, pa kraća i ne znam, zbunio sam se, ali nije bitno. Idemo dalje. Evo, počeli smo sa obeležavanjem parketa. Ovo je nijansa. Isekao sam 2, 3, 5, ne znam ni koliko sam isekao, ovu sam obeležio. Tako da ide sečenje. Da vidim sljedeću. Ovo je glavna ova što treba da se seče cijelom dužinom. To će da bude haos, ali nema veze. Imam još da sečem tu i ovu. I nakon toga onu posljednju na dužinu samo. Ui. I ovo je gotovo. Evo, stigao sam do dijela gdje krećem da lepim patos. Znači sve rupe su dodatno izolirane ovim filcom. I sad krećem lagano odavde. Evo je prva. Ide prva tu. Lepim znači silikon tu. Ide sljedeća. Pa onda ta tamo. I onda tako nadalje sve do kraja. Čak možda ovu stavim i zadnju. Ona nije toliko bitna. Tako da, to je to za sada. I ide timelapse. Spremni smo. Tu je silikon i naravno bele rukavice.
radimo sa stilom. I krećemo, a možda i nećemo. I evo je zadnja širinski. Konačno. Evo je isečena. Evo, konačno je pod je završen. Tako da stavio sam sad gume. Ovo su nove felne za auto. Stižu mi gume. Uspio sam da nabavim nešto povoljno. Tako da sam naručio kramponke. Pa ću da vidim. Evo je druga felna. Tako da idu te BBS felne. I 33 gume. Pa ćemo da vidimo. Za sada je gotov pod. Ostaje mi ovdje lajsna. I tamo lajsna. I počinjem da radim kutije i sve. Izolacija ovdje, prozor ovdje da se otvara i tako još neke stvari. Ako vam se svidio video, lajkujte, subscribeujte i vidimo se u novim klipovima. Ćao!